U vezi sam sa njom, koju moji prijatelji ne vole. Srećom bio sam dovoljno priseban i pozvao je na dejt. Nikad nisam mislio da ću birati između frendova i cure. Nažalost morao sam. Izabrao sam Anju. Čini se da je Anja još ljuta. Da barem malo pomakne ruku da vidim rezultat. Da samo zna koliko je to daleko od istine. Što ako su me upozoravali na nešto vidljivo izvana? Što ako ja sam ne primjećujem jer sam zaljubljen do daske? Valjda ću dobiti od Anje kakvu čokoladicu nakon 2 sata čekanja. Zaljubljenost lako pomuti razum. Pravi prijatelji su tu da me upozore jer sa strane vide nešto što ja ne vidim. Ako te djevojka ili dečko želi promijeniti jer te ne voli onako kakav jesi, ta osoba te ne zaslužuje.